Hello guys, welcome back to another video of RJ Coding Tips. Mamang da koina tuples part 1 part 2 madugi makha tarakpo oina ngasi de koi dictionary asi nainagani aduna Python the dictionary have asi karino aduga loina dictionary da kari function tawbe yabage habado koi punna ngasi yengminagani. Let's start the video. So akoina sida ngasigi Python gi dictionary gi sida kai kaino khara ira leire khushi laktringai gi mangoina na akoi sida mamangda tuples in Python aduga magi part 1 ga part 2 ga sida leire playlist se mayam adum access tawbiyu video si yengdi dum yengbi dubu subscribe tawdabane hena masing yami ado mayam subscribe to sanbiramo so channel si grow tawda mayam pun adum mateng pambiyu haituna haijeri. So video si hausi sida koina ngasigi oina topic sida Python gi dictionary haiba ko dictionary hai taragadi a dictionary is an unordered collection of data that is used to store key value pairs hai ko dictionary hai taragadi akoina collection khara thammane ko collection ji unordered manadaba order oidoini haibadi akoina name hairo name dugi ming ama hapani adu lonana roll number hari roll number ama hapani haibadi string oibai character oibai adagi integer oibai manner share manadress ko unordered collection oina thamdoini adu su kaidoba key value pairs sijini ko yam maru oidu je key value pairs hai taragadi koina pair by pairs hara thamdoini ko haibadi magi maming key ma thambirani aduga loinana magi value pibidoi ko isam samna Google sida koina kai yengba ga haiba matamda dictionary yengse ko okay sida mana haire ko pilcrow haire sijina magi key widini adu noun ni do waje a paragraph magne smain tawdana koina kai dobe abage haiba matamda sijina khoigi word to ne habadi key do ne aduga magi values to na sina oiduni ko in the same manner koina key mamam identify to birani dugo magi value da adu dos minor value oina hapsan biduni ko. So we are going to implement this in Python program aduni koina sida lakadoisi aduga dictionary the its key in a dictionary must be unique must be unique hai ko and it is associated with a specific value aduga dictionary da bu key ja amaga manaba yaro habadi tongan boy gadabane ko habadi koina sida ko sigi pilcrow haiba wahise atopa leiba yaroi habidi koina karigumba ki yoina seme khalo de taragadi manaba leiba yaroi ko isam samna koigi hanada name haigre name hariba ki do adu do tam leijagadamni atopa akoina name manaba ki thamba yaroi ko kaigino habida ki error thola kadoine manaba yade. So adugi makha tarakpada akoina magi ki do kedogadaba manaba yaroi duga value zu koina akaknaba value thanggadabane ko aduga they are case sensitive oi hai taragadi koida kaidoga haba matamda koina sida key sida koina sumaina name ana haire name se si macha ne ko sigi macha oigi bo ja koina horen karigum ma access tawnabo honar ko matamda ne adum macha oina thanggadamne ko haibadi mangoda asawbana sumaina koina name ana sumaina otho taragadi this will not work si ja yaroi ko aduna koina kaidau tare ma se maming je chamana balina magi chamana na dum sina bi gadab haibadi ko case to upper case organa upper case nangta lower case organa lower case nangta sumaina sina gadabane ko si leire. Next akoina si makha tarakpada thing si dictionaries are enclosed within curly braces with its key value pair separated by a colon aduna akoina kedoge haba matamda dictionary ja yam naina yengwi ai ma je akoina curly braces ki manung da thamgani ko akoina namuk tapal da mutang yengsi sida tapal da kai toge haba matamda this is tapal da na akoina chumnagi parenthesis ta thambane ko adubu akoina sigi gasai gi dictionary da di moije kaina thamani sigi curly braces sina sinara ane ko sini magi khena bala ka doisi aduga mangon da di ke doge haba matamda colon na separate awani ko habadi key ga value ga do colon na separate awani. So akoi example pun yengsi zikyo na si mathlaga example the pun si aduga loina dictionary are mutable meaning you can modify add or remove key value pairs after the dictionary has been created aduna koina dictionary je create tawraba matungda ne ma di mutable oigane aduna maram oiduna ma di modify tawbi agani edit tawbi agani delete tawbi agani loina mak yangane ko. So aduna koina sida kai operation tawgada ge ham tamda creating ne accessing ne adding ne modifying and deleting. So 1 2 3 4 5 so these are the items that we are going to learn today aduga sida koina wahai amaga yauri simaga yengausi sida mana mapping haiba ma yawe ko sida mana mapping haiba ma ko mapping hai taragadi koina map to wai taragadi hana lerami value to the value ma hapsan ba natraga koi mapa chana han ba haibane ko aduna mapping are a collection of objects that store objects by key and
key piraga habdi magi value variable gumba amam piraga aduda value store tawdubu khoina kai kawga matamda mapping kawibako so aduna dictionary dadi mapping tang yagani atai akhoigi ngasai list gumba tapal gumba adu gomta chatnaroibako aduna sisu khoina khangaugadabni so dictionary dadi mapping yagani atai dadi yaroi habako so si lere aduna khoi huzik dictionary ji apply tawsi khoi Visual Studio Code puni yengsi so sidesta khoi ngasi gi oina file semjagya tut21 dot txt khoi gi sigi part 1 noi gadani sigi stu makha taba part khoi hapsarake aduna huziki no bi sida dictionary yengsi so dictionary da khoina ahan da kamaina create tawgadagi du yengsi ko natraga magi syntax do yengsi syntax sida dic hirani dic se aina sumaina dic new na ko lagi ko dictionary anawbane ko sumaina thole sijine ko khoina thondoi se duga sida khoina kai doga hab matamda key 1 sija value 1 ga mane na sumai haiduni khai ko adudagi mu sina key 2 je sijembo khoina value 2 ga mane na sumai haiduni aduga na namna key 3 this is equal to value 3 sumai tawraga and so on sumai son e dune ko sijibo khoina kai doga hab matamda asai magi basic syntax to nebo ko so this will give error kai no da khoi si da value fazana half na 3 aduna si jina magi basic syntax to nebo ko syntax se lor bamatu na khoina kumaina create tawgi do yengsi create so ahan da khoina create taw matamda empty oina create taw ya ba ko aduna empty digai empty dictionary ma kha create taw ga ta ra ga khoina sida smana option bi ro lore ko so sida khoina print taw yengsi the dic empty dic say is an empty dictionary with harga the koi ya bring je mai items print to ya bring se ko with the items is sungsoi na kari mana empty or nina null thola pana traga zero thola bring se ko aduna dic se print out se ko mayam si puna run taw yengsi disina khoi gi empty dictionary lere empty dictionary se khoina create tawraba matungda huji khoina items yaw dictionary amma create taw se ko items yaw dictionary create taw ga ta ga di khoina new dic sida khoina ngasai gi do lokhat se ko sumaina sigi wahi ji lokhat se ko sigi pilcrow haiba wahi ji lokhat si duga dan en hako aduga pilcrow gi mangi meaning sina khoina a paragraph mark haibani ko sije lokhat le sumain tawre sini ko adagi di mo khoina sina tawa topa wahi thije ko khoi gi ya isam bada khoina vital ga hago wise sije khoina kai na ibi important pa manai ko sini swai to da khoina isagi on dictionary semba ya do ne ko si mayam punna khoi sigi se kumaina create tawge duni makha ta na khoi sije makha mathang dum hap ko ya do ne ko sina khoina create taw duni so after creating akhoi kumaina access tawge dum yengse ba khoina access kumaina tawge hai taraga di new dic sa si gi akhoi tu hari ano dictionary makhak law se ko ano dictionary makhak law si eduga sida ai kai keno kitang option jagya sida roll number so inside the roll number I am going to put B120 so and it must have a name sida mana colonna separate tawani habani aduga names in akhoi James Bond hai ko James Bond hai ne name na tab akhoi na kai haibi ai magi roll number hape name hape okay course hap se ko course mana tami ba course se kai no btech ha gi ko btech tamen so kain taw dana akhoi na the dictionary na ono wa ani dictionary ano wam laure or we should call it student ki dictionary ne na stud dic hai so sigi stud dic sida yari ba se akhoi na kamain access taw gi hai ta ga di print taw si when name of the student print taw se ko name of the student is harga kamaina print taw gani habu tam stud dic hari se kaubi ne ko sigi duga within sigi khoina kai daw ga do na habu tam sigi square bracket se sinarni aduga square bracket sida magi key do identify taw wi ne ko key do happy nani key je kai no magi ming ni adu nani khuma name de happy ko so auto suggestion da zo khoina si se
ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯦꯝ ꯑꯅ ꯇꯨꯁꯦ ꯅꯦꯝ ꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣꯔꯁ ꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯔꯣꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯀꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯝꯁꯤ ꯀꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯤ ꯔꯟ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯔꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯣ ꯗ ꯅꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯏꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯖꯦꯝꯁ 1 ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯁꯤ ꯎꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯎꯕꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯅꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯏꯁ ꯖꯦꯝꯁ 1 ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯑꯅꯤ ꯁꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯀꯧꯔꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯅꯦꯝ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯔꯣꯜ ꯅꯝꯕꯔꯗꯣ ꯂꯧꯁꯦꯕꯀꯣ ꯔꯣꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯣꯜ ꯅꯝꯕꯔꯗꯣ ꯀꯧꯔꯦ ꯑꯦꯟ ꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯔꯣꯜ ꯅꯝꯕꯔ B120 ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯏꯟ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯃꯦꯅꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯧꯁꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯅ ꯀꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯥꯏꯇꯦꯜꯁꯤꯒꯤꯀꯣ meaning of vital is ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥ ꯍꯥꯞꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯃ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯛꯀꯤ vital ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯔꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ meaning of vital is important and roll number of the student is B120 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯧꯏ ꯁꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯚꯦꯂꯨꯗꯣ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯗꯤꯛꯁꯅꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯌꯥꯏꯕꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯁꯟꯒꯦꯗꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯗꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯆꯔꯝꯃꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯅꯦ ꯑꯃꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇꯪꯒ ꯌꯦꯡꯍꯧꯈꯤꯁꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯔꯣꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯍꯥꯞꯄꯁꯦ ꯃꯥर्क्स ꯑꯅ ꯍꯥꯞꯄꯁꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥर्क्ꯁꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯑꯦꯔꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯤ ꯑꯦꯔꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ inside this program we have got key error marks ꯇꯣ marks ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯔꯔ ꯊꯣꯛꯑꯦ so if not key is in the dictionary so it will give key error ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯈꯪꯖꯤꯜꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯛꯁꯅꯥꯔꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯀꯤ ꯑꯃ ꯄꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯤ ꯑꯦꯔꯔ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯈꯪꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯁꯟꯗꯣꯏꯅꯣꯗꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯣ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯗꯤꯛꯁꯦ ꯂꯧꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯁꯦꯕꯀꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯒꯤꯗꯕ ꯃꯥर्क्ꯁꯁꯦ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥर्क्ꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯅꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯔꯠ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯗꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯗꯤꯛꯁꯅꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯂꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯦꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯦꯂꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ we have to use this square brackets and then we are going to give the value like 97 ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ after that we can just do this and ꯁꯤꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯧꯁꯦ ꯀꯣ ꯔꯣꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ marks of the student is ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯔꯛꯇꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯁꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯔꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯇꯣ ꯔꯣꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯦ B120 ꯅꯤ ꯃꯥꯔꯛꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ 97 ꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯁꯤ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯣꯜ ꯅꯝꯕꯔꯒ ꯀꯩꯒ ꯐꯪꯉꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛꯇꯨꯒ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗꯇꯪ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯕꯅꯤꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯁꯦꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯧꯁꯦꯕꯀꯣ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯣ ꯑꯦꯔꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯡꯂꯤ we are adding this only in the run timeꯗ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕꯀோ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯈꯪꯖꯤꯟꯒꯗꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯟ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯒꯦꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ
sigi modify tawgedu yengsiko aduga loraga deleting tawgadaba so akoi sigi step khara khatang kha ngaire aduna sida modify tawge haragadi akoina studic sa sida yawriba huji akoina kai yawre roll number yawre ming yawre course yawre maji course la la me khalale ko course sindok ko adu taragadi course akoina sindok pi ai kamaina singani haba matamda anaugo course hapsala jebo ko btech harambadagi akoina bca harjebo ko bca do thokraje aduga sije print amuk tawjebo ko print tawdini aduga course is harga magi course to lahansi ko studic ki magi course to print out sebo ko so ahan bada maje course kai oramani sidejida khoi siju dum course hana lausebo ko siju course hana lause aduga maji siju khoina course form si maje hana course ni course ya sijina before harangebo ko before course ha before course magi hana gi course amne jaramani do print oramani print oraga modify tawraga anaubu course to new course harga amuk yengsi an tawra sida man hare to ko magi ahan bagi before course btech ni adubu ani subada kai on gre bca on gre ko smain tawdana anauba amo on gre sini ise khoina modify tawul lore modify tawloraga khoina amuk delete amuk tawseba ko so delete yamna khoina nungai gadaba madi bagi si delete ki si halak taragadi kona delete keyword habdi sigi we are going to use del keyword si sina gane ko del keyword si sina gani duga del keyword si sina ga comment tawge haba matamda si studic sa sida yawri ba khoina mangon de yarn basse akhoi gi sigi kano si course harge ko course ka thatla ji ba mangon dagi ko adu taragadi khoina comment tawbe yage haba matamda del haraga si smaina igi ba ko del ka thatlo kanano studic tagi course to ka that khro aduga sida print tawro print out deni kanano studic se direct print out thoje ko kakthatlo kanano course ne kakthatuje kakthatlaga kaidoba magi studic to print out ha do before koina kaidoba kakthathring da before deleting harga magi koina amakha hana print out si before deleting mas koina studic se hana print out le do sin after deleting oidune ko aduga si printer yengsi printer so han da man hai ko before course na btech ni aduga before deleting roll number pire james mai ming pire james ton pire course pire btech pire ado kakthat khrakan da di khoina huji kai phange roll number ga name ga tang phange so we have successfully deleted the magi course delete tawgre ko si course delete tawgre so sigi jina khoina kari gumba studic sa sida yauramba magi course haibadi magi key amatang magi variable ama magi key amatang ne ko ado akoina kari gumba if we want then we can delete the entire magi dictionary pulap se delete tawwe ya ko aduna dictionary pulap se delete tawwe ya ko aduna del je sinare aduga sida akoina kai haidino studic haidip se direct ka that pi ro siju ya ko aduga print tawsi print tawu matamda akoina studic se phangri yeng se ko studic se delete pull up dictionary pull up delete tawdini sina delete all delete the all the dictionary pull up se delete tawre aduga loina na print amuk tawdini ko sida isung sodana dictionary leite na mana hairani ko mayam puning si run tawre so sida man hani to delete tawre aduga kai tawre name error ko dictionary studic haiba se phangdre hamne ko studic harise phangdre mangonda leithe delete tawbibanina phangdre hamne ko si khange haina lawrage me so sini mem akoina nasai gi dictionary da tawya ba magi thoram jingje so aduna akoina create tawba haire access tawba ngame adding tawba ngame modify tawba ngame delete tawba ngame so sijina magi operations khaiduni makha tarakpada akoina dictionary da kai methods lai habdo adum hapsarake aduga mayamna khoida adum video gi suggestion tawbirei yamna adugi damukte yamna thagatsari adubu akhoigi huziki oina mayam sigi channel je subscribe tawdo leragadi tawsanbiramo adomna pamdiba video sing adu dum suggest tawbiramo akhoi sungjoi soidana makha tarakpa video sing adagi tungda lakadori video sing da sungjoi soidana hapsarake aduna subscribe tawdo leragasu tawsanbiramo friend circle sing da zu share tawbiu yari makhai akhoigi sigi tutorials
for beginners haibase sije mayam pun adum yohanbiyu haiduna haijari aduga loinana web development adagi atopa programming language samna khoi C Java adagi JavaScript aduba mayam singduju makhata na koi singju shudana hapsarakani mayam channel sida adum engage tawraga laibiyu aduna sigi subscribe tawdaba lairise tawsanbiramo ngasigi video se kamdau bibage like tawbiramo aduga share su tawbiramo ngasigi onadi video se matang saida losinjarge mayam. So thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.